नेपाल च्यानल सोयाजना दिपी सकल सोकुमी बाजु मेजुपिन्त दुनुगुलन छे जोजोलपा नापन लस्कु स्यानाजना जी सुशील साई छिसा सोयाजना दिगु थो ज्याजो ख ठुगुवाले अले प्रत्येक शनिबार बनिस्या 8 बजे विगु ठुगु ज्याजो स जिमस वंगुवाले थिति तासे जुगु थिति गतिविधिया त रिपोर्टे रुपे छिकपिनको न्याने न्याबाचना गुख थरिहे थौया ठुगु ज्याजो स ठुगुवाले थिति तासे जुगु थिति गतिविधिया रिपोर्ट जनावेगु दु दक्षिबले नापा हाइलाइट सथे दैगु मुमु ख सोयादिस सरकार ढले जुइतेमगु खुलासा नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु पाखे ज्ञान बहादुर मानन्दर सम्मानित नो हिति छेदनीगु स्वीकृति बिउगुली पुरातत्व विभागे विरोध ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपाल यी जिल्लाया शंखरापुर समिति निसोना कालो सूची लात फु कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन सर्वाधिक स्वदय नीति कालो सूची चीनिया वुहान हपी सचिव ने न्यामिष्ट भक्तपुर्या क्वारेन्टाइन तल शुभयात्रेश्वर महादेव देगया निर्माण सम्पन्न ज्याजो तजिको कोचाल हानकोटिया कोट घरे सोकोगु बाँसुरी व पश्चिमा बाजा सेनीगु ज्या कोचाल सम्यक महादान 1140 फेब्रुअरीगु बुधबार व बिहिबार खोकना पर्यटन महोत्सव 2020 भूगोल $2.5 अर्ब लुकर न्यात इराकिया राजधानी बगदादे अमेरिकी दूतावासे रकेट आक्रमण क्यामरूनिया उत्तर पश्चिम क्षेत्रया छगु गामे कम्तिन नि निममनु स्यात कंगवे विमान दुर्घटना लाना नि नेमेसियागु ज्यान हुन लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगे थेमगु नापाङ्गु टोली सोकुमी बाजुमेजुपी आरासा पुवंग समाचार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृह जिल्ला झापाथ्याङका सरकार ढले यागु षड्यन्त्र जुयाचोङगु खुलासा यागुडो वहाँ आइतबार सरकार ढले या तेङगु खुलासा उगु इले यात गुगु इले सरकार निद कार्यकाल पुवंगु छनुलिपख संविधान कथ आ सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता जुइफो देश राजनीतिक अस्थिरता अफोगु तासे संविधाने छुन सरकार निद पुमवंक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता या मजुगु प्रावधान तयाटगुदु ओली सरकार निद पुवंगु गुली आ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता जुइफो सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता यासान ओली स्पष्ट बहुमतीय अवस्था दु वो नाय जुयाचोङगु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ण बहुमते दु पार्टी दुने संसदीय दले न ओली बहुमते दु तर ठुली ट्याम आ ओली निद गुकथ ठुक्क जुगु ख आ ठुक्क जुइगु अवस्था मन्त ओली या त न्याद पूरा रूप कार्यकाल बित नेकपाया मेम नाय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत जुगुदु तर प्रचण्ड या हे भूमिका ओली या त इले बेले झस्कैयागु ज्या चुङुदु प्रचण्ड थहे चतुर राजनीतिक कासामी ख ओली सरकार या त आ सुपाखे खतरा दुसा प्रचण्ड पाखे हेदु प्रचण्ड गुब्लेतक साथ बे उब्लेतक ओली सरकार आरामदायी बहुमत लिसे न्यने हुने तर प्रचण्ड कथम कदाचित चलखेल यासा ओली सरकार थलेजुइगु अवस्था मविरगा ट्यामफो नेकपा दुने ओली पूर्व एमाले या त छगुहे थासे हेत सोया चुङुदु बाँसुरी व सारङ्गी कूटनीतिया सन्देश वहेख ओली झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल व वामदेव गौतम लिसे याको हे सल ब्याकेटुङगु गुदु खनाल नेपाल व गौतम ओली लिसे असन्तुष्ट जुया वया चम्पी नेता तख नेवा भाव संस्कृतिया संरक्षण यासे नेपाया पहिचान राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तर तक ठेंगेको मु आजुतया न्यावया चंगु नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु काभ्रे छगु ज्याजोया गोसा गोया संस्कृतिया संरक्षण यापिनिगु योगदान या त मध्यनजर यासे समान या त नेवा परम्परा नाप संस्कृतिया संरक्षण यासे न्यावया चनादिम संस्कृतिविद ज्ञान बहादुर मानन्दर या त सम्मान यागु ख स्वादिसन्त रिपोर्ट नेवा भाव व संस्कृतिया संरक्षण यासे नेपाय पहिचान राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तर तक थेंकेगु मु आजुतया न्याना वयाचोङगु नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु काभ्रे छगु ज्याजोया गोसा गोया संस्कृतिया संरक्षण यापिनिगु योगदान या त मध्य नजर यासे सम्मान या त नेवा परम्परा नाप संस्कृतिया संरक्षण यासे न्यावया चुनादीम संस्कृतिविद ज्ञान बहादुर मानन्दर या त सम्मान यागुदु ज्याजोले उपस्थित केन्द्रीय पदाधिकारी कार्य समितिया लिसे उपस्थित ज्यादिपी सकल पक्ष थथगु क्षेत्र संस्कृतिय संरक्षण नीति भूमिका निर्वाह यागु धासे सिन व खादानेका सम्मान यासे सग तक बिगु व्यवस्था यागु ख नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु काभ्रिया अध्यक्ष सिद्धि बहादुर कर्मचार्य या सभापतित्व सम्पन्न जुगु उगु ज्याजोले ज्ञानकाजी मानन्दर्य प्रमुख आतिथ्यत्या ज्याजो कोचागु ख ज्याजोले नेवा पत्रकार पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण महर्जन नेवा पत्रकार केन्द्रीय अध्यक्ष सूरजवीर बज्राचार्य
वरिष्ठ साहित्यकार मोहन दुलाल, साहित्यकार सूर्य प्रसाद लाकोजू, केन्द्रीय पार्षद विजयराज कर्माचार्य, पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 7 या वडा अध्यक्ष रामचन्द्र नासनानी लगायत थगु धारणा तयारिएको छ। ये महानगरपालिका एक वडा लागू हात्तीसारे लुयावगु ऐतिहासिक लोहिटी डुगु थासे छेदनीगु स्वीकृति पुरातत्व विभागमा बिगुली सम्पदा अभियन्ता तेस पुरातत्व विभागे वना विरोध प्रदर्शन यात सम्पदा अभियन्ता तेस आइतबार सिंहदरबार लिक्कसँग चोङ्गु पुरातत्व विभाग दुने वना कोण सभा यागु खस कोण सभा लिबा विभागीय प्रमुख पिनाप सल यागु ख थटे जुगु सहलस हिटी लुगु थासे पुरातत्व विभागमा संरक्षण या माथा छेदनीगु स्वीकृति बिगुली आपत्ति पोङ्गुगु ख विभागीय प्रमुख पिन्स ऐतिहासिक लो हिटी या त संरक्षण यागु खे थपि सकारात्मक जुगु बिचा पोङ्गुगु दो थिथि सम्पदा प्रेमी पिन्स ताई न्य निसे हात्तीसारे लुगु ऐतिहासिक लो हिटी संरक्षण या मागु माग्या छे थिथि कथया ज्याजो याना वया चोङ्गु दो नेपाल सम्मत 1140 सिल्ला सप्तमी 3 गते सञ्चरबार खुनु सकवया दिहाकुज रेस्टुरेन्टे ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपाल यी जिल्लाया शंखरापुर समिति निस्वागुडो ठे विषयका छगु रिपोर्ट तयारी नगरु सोयादिस वंगु सञ्चरबार खुनु सकवे ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपाल यी जिल्लाया शंखरापुर समिति निस्वागुदु थुगु नुगु जासना पुजले धुम अध्यक्ष कथा ये जिल्ला ब्लड डोनर एसोसिएसन या फुलाम सदस्य सचिव गौरीनाथ श्रेष्ठ चोनादिगु ख छिनचाद दतकी सकल नेपामी पिन्छ हि बिया दिता इना यागुदु थुगु जाजोस नुगु जासन फुच पिन्त केन्द्रीय झायादिपि पदाधिकारी पिन्छ खाडा नेका ब्याच बिया हंगु ख थुगु जाजोस सभाया सभा अध्यक्ष विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ जु जाजो पचाका दिगु ख इलेहे ज्या सम्पन्न मयागु पप्पु कन्स्ट्रक्सन सहित खुगु कम्पनी कालो सूची लागुदो नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदीय कार्यालय अन्तर्गत या सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचल काठमाडौँ सोमबार सूचना प्रकाशित यासे उगु कम्पनी तेद कालो सूची तगु ख सूचना कथा उगु कम्पनी या त न्यूनतम छगु दनिसे सोध तकया नीति कालो सूची लागुदो आपल निर्माण्य ज्यात अलपत्र यागु व गुणस्तरहीन ज्यायागु तासे सर्वाधिक विवादे वगु श्री पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्राली या त सडक विभाग अन्तर्गत या काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना बानेश्वरिया उजुरिया आधारे कालो सूची तगु ख अनुगमन कार्यालय न पप्पु कन्स्ट्रक्सन या त स्वदय नीति कालो सूची तगु ख पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालो सूची लागु खुगु कम्पनी मध्ये स्वदय नीति प्रतिबन्धित जुगु छगु जग कम्पनी ख पप्पु कन्स्ट्रक्सन संघीय समाजवादी फोरम नेपालया निलम्बित सांसद हरिनारायण प्रसाद शाह रौनियार स्थापना यागु कम्पनी ख आठगु कम्पनी या त वैख्या सुमित रौनियार सञ्चालन याना वया चंगुदो अथे मेगु खुगु कम्पनी या त तासा छगु छगु दय नीति कालो सूची तेगु निर्णय यागु ख पप्पु कन्स्ट्रक्सन लिसे कालो सूची लागु मेगु खुगु कम्पनी त निशा सप्लायर्स हेटौडा सूर्योदय निर्माण एन्ड हाउसिङ कम्पनी प्रणाली काठमाडौँ बारा कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँ एसबी केसी निर्माण सेवा सिन्धुपाल्चोक व श्रीदेव सप्लायर्स काठमाडौँ दुगु ख काठमाडौँ या श्रीदेव सप्लायर्स या त प्रहरी प्रधान कार्यालय न निगु ठेकाया नीति कालो सूची तगु ख चीनिया वुहान सचिव ने न्यामेसित भक्तपुर या खरिपाटी चोङ्गु नेपाल विद्युत प्राधिकरण या तालिम केन्द्र निर्माण जुगु क्वारेन्टाइन तगुदो आइतबार सुथे इमित विमानस्थल बसे तया सल्लाहकारी जगाती च्यामा सिंह कमल विनायक जोया खरिपाटी स्थित क्वारेन्टाइन हगु ख नाप एम्बुलेन्स नेपाली सेना नेपाल प्रहरी व सशस्त्र प्रहरी या सुरक्षा भ्यान स्कर्टिङ यागु ख त रिपोर्ट चीन्या वुहान सचिव न्यामेसित भक्तपुर खरिपाटी चोङ्गु नेपाल विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्र निर्माण जुगु क्वारेन्टाइने तगुदु आइतबार सुथे इमित विमानस्थल बसेतया सल्लाघारी जगाती च्यामा सिंह कमल विनायक जुया खरिपाटी स्थित क्वारेन्टाइने हगु ख नाप एम्बुलेन्स नेपाली सेना नेपाल प्रहरी व सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा भ्यान स्कर्टिङ यागु ख पेङ्ग बसे सक्षिम न्यामेसित खरिपाटिया क्वारेन्टाइन व कावपी विमान पाइलट को पाइलट परिचारिका सहित झिन्नेमेसित छगु बसे प्रहरिया स्कर्टिङ सहित आइतबार सुथे चाङ्गुनारायण नगरपालिका 6 नगरकोट स्थित
खानेपानी तालिम केन्द्र देगा तगु क्वारेन्टाइने थ्यङ्कु ख वंगु सोमबार येले सिन्चाहिती शुभयात्रेश्वर महादेव देग निर्माण कोच्याका उलेजाइयागु ज्याजो तजिको कोचाल शुभयात्रेश्वर महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समिति या गोसाले जुगु उगु ज्याजोया उलेजा यल महानगरपालिकाया मेयर बाजु चिरी बाबु महर्जन जु यानादिगु ख थै विषय छगु रिपोर्ट वंगु सोमबार येले सिन्चाहिती त्वाले शुभयात्रेश्वर महादेव देग निर्माण कोच्याका उलेजाइयागु ज्याजो तजिक कोचाल छगु औपचारिक ज्याजोले मु पहा यल महानगरपालिकाया मेयर भाजु चिरी बाबु महर्जन उलेजा यासे पूजा यानादिगु ख उगु ज्याजो या गोसा शुभयात्रेश्वर महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समिति गोगु ख ज्याजोले समिति नाय गणेशराज श्रेष्ठ जु सभापतित्व ग्रहण नादिगु ख अतिहे पहा कथा संरक्षक आशा बहादुर श्रेष्ठ नाप थिथि वडाय अध्यक्ष पिनिगुन उपस्थिति दुगु ख ज्याजो नोचु तेगु झोले ज्याजोय सभापति गणेशराज श्रेष्ठ जु थुगु देग परिसरे मेगु झिनसोम तिथि देवदेवीय मूर्ति न पलिस्था यागु थागु दुसा निम देवदेवीय मूर्ति भक्तजन पिन्छहे पलिस्था यागु आश्वासन बिउगु धासे मेगु झिनछगु मूर्ति नीति न आह्वान यागु ख पुजारी पण्डित भोलानाथ पाण्डेज्यूलाई दुई जवान भक्तजनहरूबाट माता लक्ष्मी र पलाञ्चोक भोपुरी राख्ने वचन दिइसक्नु भएकोले बाँकी रहेको 11 देवी देवताको स्थापना गर्न इच्छुक भक्तजनहरूलाई आजको यस मञ्चबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु 2053 साले साधु बाटो एन्फा कम्प्लेक्स लिक निर्माण जुगु थुगु देग सडक विस्तारै लाइगु खना सिन्चाहिती टोल सुधार समिति व भक्तजन पिन्छ 2070 साल फागुन 7 गते खुनु छगु आकस्मिक बैठक चुना तिथि समिति व उपसमिति देका थुगु देग सिन्चाहिती सारे यागु निर्णय जुइथुङका 2071 साल पाके थुगु देग निर्माण ज्या न्यागु ख उगु इले थुगु देग 7 दोबाटोय ज्या चुंगु थिथि सडक दुर्घटना या त कम ब्यागु तातुना थुगु देग या निर्माण जुगु ख पुरुषोत्तम जु कनादिगु ख सोकुमी बाजुमेजुबी ज्याजुले आरासा बचाहगु दिपाए इजु तेंगुदु त बचाहगु दिपाली पाखन लियन्दनिगु तिथि गतिविधि रिपोर्ट सिक्निगु न्यानि न्यावेगु हेजी आरासा पलक ब्रेक तो बचाहगु दिपाली पा ज्याजुले हाकनस कलसकु सेना चुना छि सोया चुना दिगु थ ज्याजो ख थुगु वाले अले थमे थुगु ज्याजो स वंगु वाले तिथि थासे जुगु तिथि गतिविधि रिपोर्ट सिक्निगु न्यानि न्याव्याचनगु ख थानकोटिया कोट करे झिगु नेवा बाँसुरी खलया गोसाले न्यानावया चुंगु सोकुगु बाँसुरी व पछिमा बाजा सेनेगु ज्या कोचागु लस्ता जुगु पिठना ज्याजो 1140 तजिको कोचाल थै विषय कया छको रिपोर्ट तयार नगु सोयादिस वंगु शनिबार थानकोट्या कोट घरे झिगु नेवा बाँसुरी खलया गोसाले न्यानावया चुंगु सोकुगु बाँसुरी व पछिमा बाजा सेनेगु ज्या कोचागु लस्ता जुगु पिठना ज्याझो 1140 तजिको कोचाल छगु औपचारिक ज्याजोया दथि जुगु उगु ज्याजो स गोसा खलया नाय कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ जु सभापतित्व ग्रहण यानादिगु खसा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय अञ्जना बिसंखे जु मु पहा कथा झायदिगु ख अथेहे विशिष्ट पहा कथा प्रतिनिधि सभा सांसद माननीय रमा आले मगर झायदिगु उगु ज्याजोले तिथि मेमेपी पहा पिनिगु न उपस्थिति दुगु ख वंगु 2076 भाद्र 22 गते निसी 2076 फागुन 3 गते तक जुगु प्रशिक्षण ज्याजोले स्वीपेम प्रशिक्षार्थी तेस बाँसुरी सेका दिलसा नेम प्रशिक्षार्थी तेस पश्चिमा बाजा सेका दिल ज्याजोले झिगु नेवा बाँसुरी खलाया संरक्षक देवकृष्ण महर्जनजु लस्कुस नोचु तयादिगु ख हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै आउनुहुने प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि अनि अतिथिज्यूहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्दै म बिराउन चाहन्छु। स्वागतम 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 धन्यवाद। अतिहे मु पहा व विशिष्ट पहा पिन्छ प्रशिक्षार्थी बिन्द दसी पौ ललागु ख स्वनिगय थिथि थासे नाप स्वनिग स्वया पिने धनकुटा बिर्तामोड हिले तेरथुम बेनी लगायत थिथि थासे याना चे चागु थासे
प्रशिक्षण बियादी थुङ्कुम बाज गुरु धर्म मुनि कार्जु उगु प्रशिक्षणे मु गुरु या भूमिका निर्वाह याना दिगु ख अतेहे गुरु मु पाहा विशिष्ट पाहा पिन्छ थथगु नोचुन तया दिगु ख जाजो सा थिथि सांस्कृतिक जाजो न जुगु ख थयवैगु बुधबार व बिहिबार जुइतेंगु सम्यक महादान पर्वया विषय तकया वंगु बुधबार छगु अन्तर्क्रिया ज्याजोजुल तो रिपोर्ट न्यादे छको यले जुइगु सम्यक महादान पर्व थय फागुन 14-15 गते जुइगु जुगुदो हिरण्यवर्ण महाविहार क्वाबहाय नीति इति लने सम्यक महादान घोष खलाया व्यवस्थापने उगु पर्व जुइतेंगु ख थुगु पर्वया त लिच्छविकालीन संस्कृति व सभ्यताया धरोहर रूपे ग्यागुए नेस दन निसे थुगु पर्व निरन्तर चले वया चुङुदो विक्रम सम्मत 1861 तक प्रत्येक वर्ष सञ्चालन जुया वया चुङु थ पर्व 1862 साल निसे प्रत्येक न्यादे छक्व सञ्चालन जुगु ख आ जुइतेंगु पर्व nye सोकवगु ख नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु ललितपुर शाखाया संयोजने थुगु अन्तर्क्रिया ज्याजो जुगु ख परम्परा कथा फागुन 14 गते बुधबार बहनी 7 बजे निसे देव देविया त झोलङ्ग तेगु सुरु यागु व 10 बजे सम्यक महादान जुइगु थ्या नागबाले यंकेगु जानकारी वगुदो अथे फागुन 15 गते बिहिबार महाविहारिया नियम स्थबिर आजु पिन्छ विशेष पूजा आज याना दान दक्षिणा बिगु परम्परा दो फे दान बिगु ज्याहे पर्वया मुख्य सार ख थो पर्व संरक्षणे महानगरपालिका ध्यान मौंगु दोपम बिगु फयवंगु शुक्रबार निसे खोकना पर्यटन महोत्सव 2020 सुरु जुगुदो सुनुयंगन जुइतेंगु महोत्सव कने कोचाइगु ख स्वारी संत रिपोर्ट खोकना आन्तरिक व बाहिर पर्यटक सालिगु कथा शुक्रबार निसे खोकना पर्यटन महोत्सव 2076 सुरु जुगुदो शुक्रबार छगु ज्याजोय दथुई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल ज्याजोय औपचारिक कथा उलेजा याना दिगु ख थुगु महोत्सव सोनुयंक 9 गते निसे 11 गते तक न्याय स्थानीय शिप व संस्कृति या जगेर्ना तैगुमु नारायलीसे खोकना पर्यटन महोत्सव 2076 जुइतेंगु ख महोत्सवे खोकनाया प्राचीन एवं मौलिक संस्कृति सम्पदा नेवा नसा मु आकर्षणीय रूपे दैगुजे अथे स्थानीय जीवनशैली रहन सहन व वेशभूषाया नाप स्थानीय शिप व कलाया समेत प्रत्यक्ष अवलोकन व अनुभव याफै ज्याजुले आधास अन्तर्राष्ट्रिय समाचार या इजुगुदु फेजले गुगल 2.5 अर्ब पुला अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स स्टार्टअप कम्पनी लुकर न्यागुदो गुगल 2.6 अर्ब अमेरिकी डलरे उगु कम्पनी न्यागु घोषणा यागुदो फे विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार नगुदो सोयारिस गुगल 2.5 अर्ब पुला अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स स्टार्टअप कम्पनी लुकर न्यागुदो गुगल 2.6 अर्ब अमेरिकी डलरे उगु कम्पनी न्यागु घोषणा यागुदो गुगल क्लाउड या पार्ट या रूपे लुकर या तगुदु बिजनेस इन्टेलिजेन्टिया जयना चोंगु लुकर क्याधुंका गुगल बहुआयामिक क्लाउड सेवा या झने बोलंकुगुदु सन् 2011 स्थापना जुगु लुकरे 30 करोड डलर लगानी जुगुदु 2018 थो कम्पनीया मूल्याङ्कन 1 अर्ब 60 करोड डलर जुगु ख इराकिय राजधानी बगदादे दुगु अमेरिकी दूतावास नाप रकेट आक्रमण जुगुदो आइतबार सुथे रकेट प्रहार जुगु अमेरिकी सैन्य स्रोत याता उद्धृत यासियन समाचार एजेन्सी एफएफपी जानकारी बिगुदो तो रिपोर्ट इराकिय राजधानी बगदादे दुगु अमेरिकी दूतावास नाप रकेट आक्रमण जुगुदो आइतबार सुथे रकेट प्रहार जुगु अमेरिकी सैन्य स्रोत याता उद्धृत यासि समाचार एजेन्सी एएफपी जानकारी बिगुदो गुली रकेट आक्रमण जुगु व आक्रमण गुली क्षति जुलो धैगु बारे धासा आतक छुहे जानकारी मवनी बगदादे चोपिन्छ विस्फोट या यक्को आवाज तागु धैगु जानकारी बिगुदु आक्रमण सुना यागु धैगु पुष्टि जुगु मदुनी अमेरिका धासा इरान आक्रमणे इरान समर्थित समूह ल्हादुगु दाबी यागुदु वंगु जनवरी 3 अमेरिका इरानी फौज विशेष दस्ता क्विडिया प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानिया हत्या यागुख उकिया आक्रोशे इरान 8 फरवरी इराके दुगु निगु अमेरिकी सेनाया आधार शिविरे मिसाइल आक्रमण याधुगुदु
क्यामेरुनिया उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय छगु गामे कम्तिन निनिम मनु स्यागुडो संयुक्त राष्ट्र संघीय कथ वंगु शुक्रबार उगु गामे स्यापी मध्ये बच्ची स्वया आपा मस्त लागु खसा अधिकांश या त मुआमक हे च्याकुगु ख छगु रिपोर्ट क्यामेरुनिया उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय छगु गामे कम्तिन निनिम स्यागुडो संयुक्त राष्ट्र संघीय कथ वंगु शुक्रबार उगु गामे स्यापी मध्ये बच्ची स्वया आपा मस्त लागु खसा अधिकांश या त मुआमकहे चाकुगु ख थो घटनाया जिम्मा आतक सुनान मकानी तर प्रतिपक्षी दल धासा सेना या त दोष बिउगुदु क्यामरुनिया सरकार न घटनाबारे छुहे नोमवानी सीपी मध्ये गर्भवती महिला तक दुगु बीबीसी धागुदु सीपी मध्ये झिनपेम मस्त दुसा गुम मस्त न्याद स्वया क्वेदु सेना धासा आरोप अस्वीकार यागुदु कंगवे विमान दुर्घटना लाना नि नेमेसियागु ज्यान वंगु खबर वगुडु गोमा शहर स्थित छेहाना विमान दुर्घटना लागु ख विमाने जिनखुम यात्रु व चालक दलीय निम सदस्य दुगु ख थ रिपोर्ट कंगवे विमान दुर्घटना लाना नि नेमेसियागु ज्यान वंगु खबर वगुदु गोमा शहर स्थित छेहाना विमान दुर्घटना लागु ख विमाने झिनखुम यात्रु व चालक दलीय निम सदस्य दुगु ख मेपी गुम छे व नापा चोपी मनुतेगु मृत्यु जुगुदु पूर्वी क्षेत्रीय गोमा विमानस्थल उत्तरे दुगु बेनी सहर वेत यागु ड्रोनियर 228 विमान दुर्घटना लागु ख विमान छु कारण दुर्घटना लागु ख दैगु ख आतक मसुनी हजुर सोकुमी बाजुमेजुमी ज्याजुले आरासा खेल समाचार या इजुतेंगुदो लिभरपुल वैगु सिजनिया च्याम्पियन्स लिग थेंगु नापांगु टोली जुगुदो सोमबार बहनी जुगु कासा चेल्सी मैनचेस्टर युनाइटेड नाप 2-0 पराजित जुइढुंका लिभरपुल च्याम्पियन्स लिग थेंगु ख स्वारिसन रिपोर्ट सोमबार बहनी जुगु कासा चेल्सी मैनचेस्टर युनाइटेड नाप 2-0 पराजित जुइढुंका लिभरपुल च्याम्पियन्स लिग थेंगु ख चेल्सिया हारे लिभरपुल जारी लिगे शीर्ष 4 लाइगु पक्का पक्की जुइढुंगु गुली लिभरपुल या च्याम्पियन्स लिग या यात्रा तय जुगु ख लीग या शीर्ष थासे दुगु लिभरपुल जारी सीजन या लीगे कब्जा या त न्यागु कासा ट्याकुसा गात सोया दिल थुगुवाले थिति थासे जुगु थिति गतिविधि रिपोर्ट सोगुमी भाजुमेजुबे सिकबिनिगु थासे ट्वाले न छुन कथया ज्याजो द जुइथुंगुगु व जुइतेंगु दस जिम द स्वापो तयारी छ आरासा ज्याजो इन कोचाटेंगु दु मेगुवाले मेमेगु थिति गतिविधि रिपोर्ट जना सिकबिनिगु न्याने वेग वेज जुइदासे जि सुशील साइन थौमे थुगु ज्याजो स बायाउनि गुजम फना चना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया चना दिस सुबा